U šitskih rubrikoh dati pregled najvažnejších podijov u ruskej zajednici u prešlim roku. Naša mesta informuju i o odlukoh prinješenih na skupštinoh opštinoh Kula i Verbas sovitoh mestnih zajednicoh Ruski Kerestur i Đurđov, jak i o aktivnostoh Ruskej matki. Duhovni život zaznačil jak preslavene šveto roždestva Isusa Hrista po naših parohijoh, kotri še rovnaju po julijanskim kalendare. Kultura i prosvita piše o kračunskih koncertoh u Đurđove i Kocure, a ponuka i statju o dualnim obrazovanju. Peršu čast napisu o ulohi ruske tradicijne i kuhnji u očuvanju nacionalnog identitetu i vistku o otveranju nacionalnej laboratoriji za bezpečnost spoživi mož prečitac na bokoh rubriki Ekonomija. U rubriki Ljudze roki život predstavena Febronka Balogova, a tu i nove predluženje feljtonu Privredni život Rusnacoh autora Mirona Žiroša. Na sportu piše o roboti Šavhovskog klubu Omladinjec zo Skocura i dati zvit zo zročnej i Viberankovej skupštini sportskih baviskoh Jaša Bakov. Na koncu novinoh rubrika Horuci tepši.